Салам бардыңыздарга, кымбаттуу катталуучулар, каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 9 август 2020 жыл Кара Суу шаарындагы Омат идиш аяк базарындамын. Идиш аяктардын бааларын тартып көргөзөм. Сыр идиштердин, алюминий кастролдордун. Каскандар канча? 1700 1600 var. Россия? Российский var. Siz aldınız birer paketi. Siz de test aldınız. Aksa beresi mi? Niye aldın? Mantık kaskan 1700 eken. Kastrollar, bujar litrelikler 250 somdan. 3 litrelikler var. 300 somdan. 4,5 litrelikler var. 450 som, 350 som. 5,5 litrelikler var. Qaysı 5,5 5,5 var. 450 somdan. 450 сомдан экен. Российский? Россия. 450 сом. Для русских зрителей на русском языке озвучь. 4,5 litrelik kastrollar. 350'den oturuyoruz vardı. 350 сом. 7 litrelikler 500'den. Вот 500 сом. Çaynekler 7 var. литровые. Çaynekler kança? Çaynekler 10'lar 500'den 3,5 litre. Bunlar 450'den. 450 сом, 450 сом. Россиян qayсы? Россия Новокузнецк заводы. Новокузнецкий заводтан чыкты. Производство Новокузнецк. Для газовых плит, да? Газовых. Наркотич? Bunlar var Magnitogorsk 600'den. Жақсы. Ол 600 сомов. Магнитогорск. Bunlar var Лысфовский завод 450 сом. İçi antina kullar karmayı тұрған. Kullar karmavay var. Kança dedi? 450 somdan. 450 сом. Антипригарный. 450 сом. А вот эти чайники 500 som. по 500 сом. 500 сомдан экен. 500 сом, а ушул катар? Все по 500 сом. Bunlarım 450'den. Misal koyacağım. 450. 550 som. Теперь наборлорду айтып койгум. Nabor, ушул nabor 5200'den 12 предмет болады. Кастрюлялар. 12 предметов. 5200. 5200 сомов. Nabor 9 предмет 5000 сомдан. 9 предметов. 5000 сомов. Украина завод. Украина. Но Üstünde katyollar, alüminyum katyo kastrollar. 30-40 50 litre gider var. Kança сом? 50 litrege 2,5 ming, 40 litrege 2300, 2000 som. Bularça? 15 litrelik var 750 som. 10 litreligi 550 som. Kichinakeylari? 6 litrelikler 450 som. 3,5 4,5'ler var. 350 som, 300 som, 250 som. Чайниктер? 250'den. По 250 сомов чайники. Bunun içinde 4 tapalası var. Российский. Veremeyecek. Чөмүчтөр канча ковши? Bu uçlar 180 som. 180 сомов. Табактарчы? 180'den да, подностар? 180'den. Поднос 180, 180 сом. Сыр табактар? Bunlar var mı halinde? Granitlerden mi? Yok onu var olmadı. Чара табактар сыр. Çaralar 7 litreden 350'den. 5 litrelikteri var mı? 6. 5 litreden 300 somdan. Кичинекейлери? Самый маленький. 250, По 280 200 сомов, самые маленькие. 180 сомов. 3-литровые. 3 литрлі қанша? 3 litreye 200 som. 3 литровые по 200 сомов. 5 литрліктері? 300 som. По 300 сомов. Мыналардағы да? 7 litreli uçlar. 7 litre 7 литровые. 350. 350 сом 7 литрліктері. Андан чоңдору барбы? 9,5 litreli. Канча ушулар? 9,5 litreli 400 som. 4,5 литр.
По 400 сом. 12 400 so'm. 12 litrelikler var. Qancha 12 litr? 450 so'm. 450 so'm, 450 so'm. Nabırı. Naborlar şular 1800'den. Üçü mü? Ha 3'ü. 3 döneceğim. 1800 so'm. Bunları 1900'den çaynikler. 1900 so'm. Çaynikleri menen ha? 1900 so'm. Bunlar daha 1900. Ne var da basın? 1300'den 1500'den var. Kuşlar. 1300, 1500 so'm. Bunlarda şunda yok. Bunlar 1000 so'mdan kışına koyuyor. 1000 so'm. Bunlarda 1000 ha? Kuyruklar. 3'e 1000 mi? Ha 3'e 1000. 1000 so'm. Kırıştı. Ölçülükler bidon. Bunlar 400'den. 400 so'm. Сковородка var. Skorotka var 250'den. Сковородка var. Skorotka var 250'den. Nal 300 so'm. Na 350, na 1200'den. Meçte. Onlar 600'den. 600 so'm bu. Antiprigarni. Ha, tutuyorlar. Kazanlar qancha? Kazanlar 1200'den aşağı 3 litrelik. Onlar da antiprigar. Birisi 1000 qanchadan? 200'den. Birisi 1200 so'm. 3 litrelik. Çoğunları-chi? Çoğunları 1,5 mingden. 1,5 mingdan. Tak, kichine buna kazanlarchi? Bunlar meçte kazanlar 1700-2300 so'm. Buna qanchadan? Predmarş zakrivalka 550 so'm. 600 so'm, optom 550 so'mdan. Kazanlar? Bu kazanlar 1000 so'm, 800 so'm, 900 so'm litrine qarab ketadi. 950 bular. Ha, 950. 950. Qancha litr? 3,5 da. 3,5 litre. Andan çoğu? Ondan sonra 4,5 litre var, 1050 so'm. Ondan sonra 6 litrelik var, 1500 so'm. 8 litrelikler var, 1200. 10 litrelikler var, 1300. 12 litre 1600'den. 12 litre qaysi? 12 litre en tüğünü, çoğunluğu var. Kinekeler? İçindekiler 600-750 so'm. 600-750 so'm. 2 litre, 3 litre. Çaynik, çömüç, çarası, çelekleriminin, kastrollarının, общий rasvetkalarının nabor bulur. 4 predmetlik nabor, 4 rasvetka menen var, 5 rasvetka menen var. Naborlar bulur. 15 predmet kısılır, 12 predmet, 9 predmet, 6 разный предмет kılıp nabor bitecek olur. Общий rasvetkalarının bulur, разный. Россияның заводы, Новокузнецкий, Черепөз, Магнитогорский заводтар бар, жақсы. Nabor bu beretkensingер да, егер алгысы келсе, кардар. Nabor bu algısı gelse, nabor bu bereriz deyip. 20 litre, 24 litre, 40, 32 litrelik baklarımız var şu. Kana? Разный расцветкалар. Олар az vitrina çıkarmadı, ertek geç çıkarmışız. Azı skılapta. Ошолор канча? 20 litreligi 900 so'mdan. 32 litreligi 1300 so'm, 40 litrelikleri 1700'den. Rossiyanaka. Ukrayna'nın zavoduniki var, 40 litrelikler. Novokузнецкий zavodları var. Erten çıkarasın. Ha, erten çıkar. Buna çögündür, çögün çılapçın kança? Çögün çılapçınlar, bunlar svet kıyıları 800'den. Şu svet kıyıları. 800 Çılapçını menen, komplekte çılapçını menen 800. 5 svet kıyılar 600'den. Подностар. И мына сколько канча тартты? Şunlar 250 so'm. 150. Подностар 200, 180, 160, 170 şunlar var. Razmeyler.
İki tane var. 150 so'm bor. Bormi? Buna krужкалар qancha? Кружкалар 200'den sırlısı. Sırlı besleği 100 so'm bor. O'sha qo'ya o'tib Derlerдің баларын көрсөтөбүз. Айтып көрсөтөбүз. Мындай свисток чайнектер 650 сом экен. Термостор канча? 150 сом, 200 сом экен чайнектер. Блендерлер боштука 900 сом экен. Миксерлер. Мына ушу мен тартып аткан 300 сом бул. 300 сом. Жандагыларчы? 500, 700 700 дейт. Жанындагычы мына көк. Ак. 350 сом экен. Паровойтуктар канча? 350, 850. 350, 850 дейт. Мына мешалка канча? 1600. 1600. 1600 дейт. Казандар канча? Kazan 1000, 1050, 1100, 1150. Эң чоңу 1150 дейт. Самовар канча? 2000 электрический самовар. 2000 сом экен. Кефалдар канча? 300 somdan 1000 som. Булар 300 сом экен, мына тартышкан көп. Розовыйлар. Стеклянные 600 сом. 1000 som, 1300, 1500. 1000 сомдон 1500 сомго чейин экен. Мыналар 2000 сом экен. Наркылар? Мыналар 1300'dan. 1300'дөн экен. Мясорубкалар канча? 1350'den 2,5 1350'дөн 2,5 сомго чейин экен. Буларчы? Медианка. Medya 1400. 1400. Жандагы бош 900. Электрический казандар 1300 сом экен. Духовкалар канча? Мынандай Техномирдин блендерлери 1700'дөн экен. 1700 блендерлер. O'sha rossiyskiymi? Bildim. Gece жазуу машинасы mı машинасы mı? Boş. 1700. Да, Россия. Мыналар казандар антипригарный. 1050'дөн 1150 чейин экен. Mınalar 3000 Кайсы son. мына 2700 бу? Mınalar 3000 son. Mına 3300 son. Кайсы фирманыкы булар? Mına ef var, artel var. Naktar özüne yazılır. Sandan dedi. Канча булар? Sanda mal çoğun 3,5. Kişnesi de var. Ekinin sen. Вентилятор бары дагы барбы? Filtreleri var yok. Жок азыр. Булар эмнелер мына? Toster bu. Тостер канча? Bu tosterler 120 dolar. 120 доллар, а? Ошондо бизди сомго Sen kursiga qarab ura olasiz deji. курска Aql караппы? bo'ladi kurs. Men bir xil oldu. Buna 18 ming so'm. 18 mikserda. Buna Turetski Miyasorovka 35 ming. 18 ming so'm. 18. 7 litr. 7 litrlikpi? Buna 35 ming so'm. Мясоровка 35 миң сом. Turetskisi bu. Xitoylari bor, u arzon. Buna free pishiradigan. Prashka, free o'shanday narsalar. Qancha bor? Bu bunaqasi ham 120 dollar. Buna 8,5 ming so'm. 8,5 ming Buna so'm 9 ekan. ming so'm. Al 9 ming so'm ekan. Emelerga, frilerga. Xitoy 8 Bu ming da so'm. friga Ha, Xitoysi 8 ming. 8 ming so'm ekan. Bu piyazlarni o'shanda to'g'ri beradigan narsa, mayda. Piyaz maydalag'ich-mi? Ha. Qancha bu? Bunisi 15 ming so'm.
14 ming so'm bo'ladi. 14 ming so'm. Bo'rch. Samovar buni. Olti samovar, buni turetskiy. Bir tomonidan kofe, choy solib qo'ysa, bir tomonidan choy tushib, bir tomonidan qaynoq suv bo'ladi. Bu 12 ming so'm. 12 ming so'm, o'sha 1000 so'mdan razlitsasi bor. Cho'ng kichkinasiga qarab, kichkinasi 12, ana cho'ngga qarab Cho'ng 12 ming so'm. cho'ng 12 so'm, 12 ming so'm, 6 ming so'm. 6 ming so'm ekan. Bular qanday tushuntirib berchi? Voy, bir tomonidan kofe yo choy solib qo'ysangiz, bir tomonidan tushib, bir tomonidan qaynoq suv bo'ladi. Двойной-da. Voymi? Ikkita nafasi bor. Turetskiy bular. Garantiyalar bor. Endi sok tikir. Buni xamir qiladi ham. Çok qancha? Bu 23 ming so'm. 23 ming so'm. Xamir Bu xamirchi Xitoyniki bor, Turkiyaniki bor. Mana Xitoysi 25 kiloyi 27 ming so'm. Ақшасы. 27 ming so'm dedi. U mana mal saqlatgan. Ha, mal saytırganmı? Ne deçiler şunu? Shu uy saqlatgan. Ha, uy saytırgan. Qancha so'm ekan bu? Bu 37 ming so'm. 37 ming so'm. Bittali, ikkitali bor. Mana mikser bu, o'nan cho'mi bu. Ha, Bu 20 kiloli. 20 kilo mikser. 35 ming so'm. 35 ming so'm. Mana turetskiy xamir qiladigan 15 kiloli 35 ming so'm. 35 ming so'm ekan. 25 kiloli 47 ming so'm. 47 ming so'm. 50 kiloli mana 1000 dollar. Ha, mорозилкалар бар mı? Bu magazin bu marjin aparatı. Мороженый аппарат qancha? Bu 110 ming so'm. 110 ming so'm ekan. Мороженый аппарат. Ulan 90 ming so'm. 90 ming so'm ekan markasi bir chitog'i. Duxovka var 35 ming so'm. 35 ming so'm ekan duxovka. 3 taliydi, 3 ta duxovkada 85 ming so'm. 85 ming so'm dedi. Buna toster, cho'ng farqi. Tosterlar qancha? Bunasi 17 ming so'm, bunasi 15 ming so'm, bunasi 7,5 ming so'm. 7,5 ming so'm. Tag'in nelar bor? Bu ne? Bu et kesadigan. Qancha? Bu originali, buna prostoy bor, originali 38 ming so'm, prostoy 33 ming so'm. Bu gamburger. Qancha hamburger? Elektringi 870 dollar bunaqi. Mana gaz bilan bo'ladigani 14 ming so'm. Mana bez gazligi 13 ming so'm. Xo'sh. Kokteyl apparat. Qancha kokteyl apparat? Bu 9 ming so'm. 9 ming so'm ekan. Burada tosterlar? Bu toster. Ular nelar? Bu qancha? 3800 so'm, 4700 so'm. Anar, sokter ochadi, siqadigan qo'l bilan. Ular nelar? Bular qishda isitadigan pechka. Tushga deb qo'y. Uyga. Qancha? 3,5 ming so'm, 2700 so'm. Ha, bu qishqa ekan, pushka deb ataladi ekan. Обогреватель.